Definitivno otkup nije to što svi misle, mislim ja sam isto mislila prije kad bi gledala, nisam ni znala zapravo šta je taj otkup, ja bi mislila ok, dođem tamo, prodam prsten, dobijem koliko dobijem. Nikad ne znaš gdje te može život odnijeti, preko noći ti se nešto pokrene i hitno ti trebaju novci. Ali hvala Bogu pa sa investicijskim zlatom to nije teško. To su ljudi otkrivali po tavanima, iza slika, znaš na tim svim mjestima ni ne znaš da su ti tvoji ostavili. Da, to je apsolutni mit oko tog bijelog zlata. Bijelo zlato je isto zlato kao i žuto zlato. Pozdrav Martina, evo dobro nam došla tu naš podcast. Daj nam se malo predstavi i reci nam kako si ti došla u ovaj svijet zlata. Pa Bog Filipe, prije svega hvala ti što si me zvao, baš mi je drago da sam došla. Pa ništa, moje ime je Martina i voditeljica sam otkupa u Centru Zlata, kao što znaš i ti. A kako sam završila u svijetu zlata, evo ne znam šta bi ti rekla uopće, to je isto neka luda priča. Zapravo se sve desilo nakon korone. Prije sam radila u firmi koja se bavila sigurnosnom opremom, protubalističkim pregradama, sefovima, opremali banke i nakon toga sam završila u zlatu. Kao ima veze, ali nema veze, povezano je. Malo je. Da. I ništa, nakon korone sam došla ovdje, znala sam za ovu firmu jer sam radila s njom i prije, tako da došla sam tu, bilo nas i možda 6, taman sam upala u još sve malu košnicu, da, i evo sad i ostala sam ovdje, tako da. A jesi ikad mislila da ćeš raditi nešto ovako u svom životu? Apsolutno ne, znači stvarno mi nikad nije bilo na kraju pameti, jer kao obzirom žensko sam, pa ajde, možda da radim s nakitom ili nešto tako slično, ali sa investicijskim polugama ili sa otkupom, pogotovo kad se otkupljuju zubi ili nešto, nisam baš mislila da ću raditi to, ali da, evo. Super mi je sad. Dobro, da ljudi često misle da je otkup nakita, otkup zlata, samo bacim na vagu, to je toliko i dobim novce natrag. A zapravo nije tako, što mi znamo najbolje jer se svaki dan susrećemo sa tim. Jel imaš nekakve anegdote, priče, zgode, nezgode u ovih svojih već više godina šta tu radiš? Joj, pa imam baš apsolutno svakakvih priča, ali da, definitivno otkup nije to što svi misle, mislim ja sam isto mislila prije kad bi gledala, nisam ni znala zapravo šta je taj otkup, ja bi mislila ok, dođem tamo, prodam prsten, dobijem koliko dobijem. Ali to ima stvarno baš to cijeli proces od A do Ž. Ali da, bilo je svakakih priča. Nedavno je bilo zapravo da je čovjek došao prodat zlato, da može kupiti kartu za Thompsonov koncert. Tako da, to je bilo nešto, ajmo reći, nedavno. Ali bilo je dosta priča gdje su ljudi nalazili stvari po kući. Znači, imali smo jednu priču gdje je čovjek naslijedio kuću, to jest obitelj. Oni su naslijedili kuću i sad ta cijela kuća, to je bila stara kuća, išla u renovaciju. Dolaze rušitelji, oni sve idu rušiti i oni skuže u dimnjaku velika, ogromna količina zlata. Vrijednosti otprilike oko 100.000 eura. Znači, kupili, naslijedili i odmah cijelu isplatili. Znači, to je idealan scenarij. Da, to je bila jedna priča, bilo je, mislim da su ljudi otkrivali po tavanima, iza slika, znaš na tim svim mjestima ni ne znaš da su ti tvoji ostavili. Ali super mi je zato što, na primjer, u Slavoniji oni imaju nekakav običaj, tradiciju da prije kad su se radile kuće, u kuća se uzidao zlatnik, Franz Josef, on je najpoznatiji, koji se njima i na nošnje stavljao, jer on bi kao donosio mir i blagostanje u kuću, tako da oni, većinom svaka kuća u Slavoniji, ja mislim da ima dukat za zidan u zidu. Znači zlatni zidovi. A da, ništa, ako ti zafali, čekić i traži di je. A je li nikad nije bilo slučajeva da je neko mislio da nosi nekakav nakit, da misli da ne vrijedi ništa, da je možda pozlata ili srebro, a na kraju ispadne da je zlato? Da, imali smo baš puno primjera gdje bi nam ljudi dolazili, jer u principu ti ne znaš šta imaš doma. Mislim, ja isto dok nisam krenula raditi ovdje, mislim svi koji mi radimo ovdje, prije ovog posla teško ti možeš na oko procijeniti da li je nešto zlato ili ne. Tako da, dosta ljudi nam je došlo i uvjereno je bilo, ovo je zlato, to je 24 karatno zlato, to je visoka čistoća, a na kraju je bižuterija. A bilo je i obratno, gdje su mi ljudi došli i rekli, majde, vi vidite ovo,
provjerite, ali mislim da ništa od toga i na kraju odeš doma sa 2-3 tisuće eura, jer zapravo se to ispostavi da je zlato. Tako da nikad ne treba bacati ono što imate u kuticama doma, definitivno. I ako i mislite da je bižuterija, treba doći provjeriti. Donesite, provjerit ćemo, je. pa ćemo točno znati. Tako je. A najmanji problem kasnije nešto baciti, ako naravno, je nešto tako je. bižuterija. Dosta često se mi susrećemo u našem poslu prilikom otkupa da ljudi pomisle što ti kažeš vrijedi više, vrijedi manje, ova oznaka, ona oznaka, pa ajmo samo malo na brzaka to proći. Okay. Ljudi dođu sa bijelim zlatom, bijelo zlato je skuplje, znači ja ću dobiti više zlata, odnosno više novaca. Da, to je apsolutni mit oko tog bijelog zlata. Bijelo zlato je isto zlato kao i žuto zlato, znači on će biti iste čistoće kao i žuto, samo ima primjesu drugačiju. Kod bijelog zlata je primjesa srebro, a kod žutog zlata je primjesa bakar. Jer, na primjer, šta znači to 14-karatno zlato? To je 58,5% zlata, ostalo su legure unutra. Zašto? Prvo da bi zlato bilo čvršće, jer što je zlato veće čistoće, zlato je mekše i savija se. Za nakit zlato se ne smije savijati. Tako da, bijelo zlato je ista čistoća, ista kvaliteta kao što je i žuto zlato zapravo i ne vrijedi ništa više. Da se sad vratimo na onu bižuteriju. Ako nema žig, nije zlato. Apsolutni mit opet. Zašto? Zato što zlato bi trebalo imati žig i po nekakvim pravilima ono mora imati žig. Ali, na primjer, ti sad imaš prsten i ti taj prsten nosiš godinama. Naravno da će ti se izlizalo ti se unutra, prvo ne vidiš više taj žig. A neki zlatari, to pričamo o zlatu koje je staro možda i 80, 70, 60 godina. Ako ne i 100 godina. Jednostavno nisu tad stavljali pečat i to je to. Ovo svo novo zlato danas, da, ono mora imati žig i imat čega, ali da, staro zlato najčešće nema žig. To ne znači da to nije zlato. Mi uvijek možemo to testirati i vidjeti koje se čistoće radi. Ok, kad je nešto staro, znači vrijedi više. Znači možda taj nakit koji je stariji 100-150 godina, ono će dobiti zbog toga više za njega. Ne, nećeš ništa dobiti više, jer nama u principu kad otkupljujemo zlato nije bitno u kakvom je zlato stanju. Da li je u dobrom stanju, da li nije u dobrom. Da li je staro zlato ili nije. To sve ide na topljenje. To ništa ne ide dalje u prodaju, niti u negdje da bi se to trebalo tržiti dalje. Znači to ide sve u preradu, na rafiniranje i nama je apsolutno nebitno. Zlato je zlato. Nama je bitno koliko je postotak zlata unutra. Dobro, a što recimo u slučaju kada mi to pošaljemo rafineriji? Ili onda njima više vrijedi to 18-karatno, 14-karatno? Zašto je tu dolaze do te razlike? A razlika je u principu jer ti kad imaš zlato, imaš 18-karatno i 14-karatno. U 18-karatnom zlatu u postotku u predmetu imaš više zlata, jer u tom predmetu imaš 75% zlata, a dok sa 14-karatnim imaš 58% zlata u tom predmetu. I tu je jedina razlika. Njima to ne znači ništa. Oni samo gledaju koliko će iz predmeta izvući čistoće. Ali ti kad to njima sve pošalješ na hrpu, oni sebi sami izvuku. I stale to sve, očiste to sve od tih bakra i ostalog. Čisto zlato od toga. I zapravo fun fact jedan je da zlato u obliku investicijskog zlata, u obliku investicijskih poluga dolazi iz rudnika, ali i iz lom zlata. Jer u principu to svo zlato koje je na tržištu, koje mi prodajemo, oni rafiniraju u čisto zlato i od toga se rade kasnije opet poluge. Znači to je, ajmo reći, nekakvo reciklirano zlato. Zatvoreni ciklus. Da. A što je recimo kad nam dođe neko sa nakitom, ima nekakvo drago kamenje, safire, dijamante, u većini slučajeva cirkone samo koje ne vrijede ništa, jel ljudi mogu dobiti nešto za to? Pa u principu da, mi se ne bavimo sa dragim kamenjem, najčešće to budu cirkoni. Ako netko ima nekakav dragi kamen, mi ćemo ga rado uputiti kao osobi koja se baš bavi isključivo sa dragim kamenjem, koja je i sudski tumač, na primjer, za drago kamenje, ali da, mi se sa time ne bavimo i mi to vadimo van iz nakita. Zašto? Jer mi kad to stavimo na vagu, nama to daje dodatnu težinu, a mi otkupljujemo samo zlato. Tako da se to mora izvaditi van, da taj predmet opet ima težinu zlata, a ne i dragog kamenja. Jer mi otkupljujemo po gramu zlata, ne po gramu zlata i dragog kamenja. Da. Apsolutno. Dosta smiješno pitanje, možda baka će biti ljuta ako prodam njezino zlato.
Da, to je apsolutno jedan mit. Ja sam isto mislila, jer ja sam imala dosta ovoga zlata koje sam nasljeđivala kričesti, bože, pričesti, krštenja. Znači sve kad dobiješ za rođenje, pa prva godina dobivaš uvijek nakit. Mislim, meni to sve stajalo doma u nekoj škrabici, ja to nisam nosila vjerovatno 30 godina i ja sam to sve prodala sam tako i bakino zlato i dedino zlato. Mislila sam da će se ljutiti, ali na kraju kad su vidjeli da sam kupila za to investicijsko zlato, se apsolutno nisu ljutili, jer evo i moj deda je kupovao još davnih dana, prije 30 godina neke zlatnike, tako da... Njemu se isplati. Da, mislim da je to apsolutni mit, jer kad oni vide, kad ti potrošiš te novce, kad vide u šta si ih potrošio, da si opet potrošio za budućnost u investiciju, tu nema apsolutno nikakve ljutnje. A sada si ti prodao zlato da odeš 3 put van i... Na Thompsonom koncert? Da, na Thompsonom koncert, pa dobro, onda bi se možda i ja malo ljutila. Pa to vjerujem. Dosta ljudi nas često pitaju, mi imamo objavljene cijene za otkup. Neki nemaju. Oni kažu kao naše je krivo. Zašto? To pitanje je apsolutni mit i takva jedna nebuloza. Znači, tako je, cijena zlata se mijenja i tu imamo tržišnu cijenu, ali to ne znači da ti ne možeš imati javno dostupne otkupne cijene. Ti moraš imati javno dostupne otkupne cijene, jer evo da te pitam, na primjer sad ti prodaješ auto, jel bi ti prodao auto da ne znaš cijenu? Da. Ne. Ista stvar je i sa zlatom. Zašto bi neko prodao zlato ako nema javno dostupnu cijenu? Tako da su to su nekakve stvari koje ja ne volim uopće ni komentirati, jer mislim to je apsolutna nebuloza. Cijena zlata se mijenja, ali to ne znači da ti ne možeš ažurirati cijene na stranici. Mi svi više manje imamo ažurne cijene na stranici otkupa, ima naravno nekih koji to ne drže, ali uvijek se to može. Tako da, trebali bi svi imati javno dostupne cijene, da svi znamo sa čime raspolažemo i da ti... I kakva je situacija na tržištu. A i da ti znaš kad ideš prodavat, gdje da prodaš i koju ćeš cijenu otprilike dobiti. Da znaš nekakvu realnu situaciju, pa ti provjeri na više mjesta, što mi kažemo našim klijentima, provjerite na više mjesta i ko vam da najbolju, njemu projekt. I gotovo. Kako da ljudi sebi približe što je lom zlato, a što investicijsko zlato? A lom zlato je zapravo svo zlato koje ne ide u daljnju prodaju. Naravno, u lom zlato nama mogu spadati i nekakve investicijske poluge koje su jako oštećene, koje mi više ne možemo prodati dalje. Znači, lom zlato je nešto što ne može ići u daljnju prodaju i to ide direktno na rafiniranje u talionicu. Dok investicijsko zlato mi klasificiramo, naravno, isključivo poluge i zlatnike i to su sve poluge i zlatnici koji mogu ići nama u daljnju prodaju. A kako se to, recimo, lom zlato provjerava? Vidjeli smo prije da imamo i kiseline, mi imamo i uređaje XRF, pa ako možeš to malo bliže približiti ljudima kako taj proces ide. Da, mi imamo nekoliko zapravo metoda sa kojima testiramo, ali ajmo reći najčešća i najstarija metoda bi bila zapravo te kiseline. Znači, postoji kamen na kojem se ostavlja trag zlata, naravno sve se mora rezat, sve se mora rašpat. Zašto? Jer ti kad prerežeš taj zlatni predmet, ti si tu moguću pozlatu samo prebacio opet preko. Prema dolje. Tako je, znači prerežeš predmet, izrašpaš ga na rašpu i onda ga staviš na kamen. Ostaviš zlatni trag na kamenu. Onda imamo kiseline. Imamo kiseline za određene čistoće. Znači, postoji kiselina za 8 karatno zlato, za 14, za 18, za 20 karatno zlato. I kada vidimo koja je čistoća u pitanju, znači stavit ćemo kiselinu, ne znam, za 14 i 18 i vidjeti da li jedna i druga kiselina drže trag. Što to znači? Znači da ako je tebi iza kiseline i dalje vidljiv trag tog zlata, to znači da je to ta čistoća koju tražimo. A što ako ne ostane? To onda nije to ta čistoća. Najčešće mi kad uzimamo predmete, već si unaprijed razdvojimo karataže, jer mi kad testiramo uvijek gledamo žig i onda odvajaš 14 karatno na jednu hrpicu, 18 na drugu, 8 karatno na ovu i ti već u principu znaš sa kojom ćeš kiselinom testirati jer si po pečatu vidio o kojoj se čistoći radi. Nakon toga se izvaže i daje se cijena po gramu. Opet kažem, tu se treba iskinuti to kamenje, to jest cirkoni, jer oni daju na gramaži.
ali to je u principu, ajmo reći, najjednostavniji. Sad imamo situacija gdje ti nemaš pečat na predmetu ili imaš nekakav predmet za koji nisi ni siguran šta je. Znaju to dosta često biti oni zlatni limovi ili nekakve granule ili zubi, na primjer. Mislim, zlatni most, zubi. Ne izgleda najljepše, ali ok. Zubi nisu zlatni, najčešće je samo most zlatan. To onda možemo testirati na XRF-u. XRF je u principu uređaj koji pomoću rentgenskih zraka tebi govori koji je sastav predmeta koji se našao unutar XRF-a. A je li on precizan? On je precizan, on isto više radi površinski, tako da se i kod njega to treba malo zagrebati, ali ako je predmet deblji, izbušit ćemo malu rupu, tako da on može unutar prodrijeti i vidjeti o čem se radi. Najpreciznije je zapravo kad ti koristiš sve metode. Znači, nema sad da je jedna metoda zasebno najbolja za sebe. Znači, ti tu imaš i dušičnu kiselinu koju možeš izliti po predmetu, ali ona opet kod čelika ne reagira. Znači, imaš sad tu puno stvari koje ako koristiš sve metode kako treba... Znači šta imaš, ali ako koristiš jednu i to onako ofrlje, jednostavno nećeš znati. I uvijek treba samo pripaziti, to ja uvijek volim naglasiti ljudima, samo da si uvijek ljudi paze šta imaju, jer ti kod tog otkupa zlata, ljudi i dalje su neupućeni kod otkupa. I sad ti ne znaš da li ti imaš 14 ili 18 karata doma. I sad ti ćeš doći kod nekoga i tebi će taj neko ostaviti trag i on će tebi reći, a to vam je 14 karatno, to nije 18 karatno. A zapravo je bilo 18, ali ljudi su ne znaju na koji se način educira. Tako da tu smo puno puta čuli da je došlo do prijevara di su ljudi imali 14, to jest 18 karata, a otkupljeno im je po 14 karata. Tako da uvijek treba paziti šta imate i uvijek gledati o kojoj se čistoći radi. A ako nema žiga i ako niste sigurni, rađe prvo provjeriti i procijeniti i onda znate šta imate i sa čim možete raspolagati. I to što kažeš za prijevare, zato to je jedan razloga zašto kažemo ljudima provjerite na više strana. Tako. Nemojte samo kod jednog, nemojte samo kod nas čak i otiđite slobodno kod nekog drugog. Provjerite pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Apsolutno. Apsolutno se slažem i uvijek treba provjeriti na više strana i pogotovo kad imaš bilo kakvu količinu. Mislim, to je tebi nešto gdje možeš dobiti od 100 eura pa do 6000 eura, ali trebaš provjeriti da li možeš dobiti negdje 50 eura više ili 500 eura više. Dobro, a što recimo ja sad imam zlatnik Bečka filharmonija ili polugu od 10 grama. Hoće se ona isto morat brusit, pilit, prepolovit na pola ili kako? Ne, evo naježila sam se upravo dok si ovo rekao jer smo čuli jako puno puta da testiraju zlatnike na kamen. Znači, investicijsko zlato kad se testira, ono se testira isključivo sa uređajima da se ne oštećuje. Investicijsko zlato mi prodajemo dalje i ono ide dalje u prodaju. I samim time onda može dobiti puno veću cijenu. Jer kad ti jednom oštetiš investicijski zlatnik, ja ga ne mogu više prodati kao investicijski i mora ići na topljenje. Što znači da ćeš dobiti manju cijenu kad ju prodaš. Tako da, poluge i zlatnici, znači isključivo sa uređajima. Nikako na kamen, nikakve brušnje, ništa, znači kiseline. Rezanja, grebanja, kiseline, ništa. Znači samo na uređaje. Tako da uređaj, vaga, imamo nekoliko uređaja za testiranje, tako da uređaj i vaga. Znači samo suvremena tehnologija, ovo plješta, kiseline i to ne. 0 bodova. Da. A što je recimo u slučajevima ljudi misle da mogu napraviti veću vrijednost zlatnika ili poluga ako ih oni sami očiste? Da li da to rade? Pa ne, zato što ti ako ideš sam raditi svoje poluge ili zlatnike, to nije investicijsko zlato više. Ti si od toga napravio nekakvu smjesu koja je sad lom zlato. Jer investicijsko zlato da bi bilo investicijsko mora proći različite uvjete i norme da bi to zadovoljilo i treba biti odobreno od strane, konkretno mi u Hrvatskoj ne možemo, mi kao Centar zlata ne možemo raditi naše poluge. Dok god ga, na primjer, dok to HNB ne odobri i dok on ne kaže ok, to je sad klasificirano tako. Tako da, vi ćete to zapravo onda opet izgubiti jedan dio jer puno veća je cijena za investicijsko zlato nego za lom zlato, zato što se investicijsko zlato dalje preprodaje. Ok, mi radimo i u prodaji zlata, investicijskog zlata. U kojim slučajevima se ljudi odluče prodati to zlato?
Da li je to samo za Thompsonov koncert ili neki drugi koncert na godišnji, za more, ili je to za nekakvu veću investiciju, za kupnju stana, gradnju kuće, ili kakve stvari se susrećemo? Pa da, investicijsko zlato se prodaje kad ti novac treba. Ajmo reći, ja to gledam kao nekakvu vrstu štednje. I sad investicijsko zlato i je predviđeno da ti štediš u njemu, jer on jedino nije podložan inflaciji. To jest, kako raste inflacija, sukladno tome raste i zlato. Tako da ja to gledam kao nekakav oblik štednje, i onda kad ljudi dođu, kad prodaju najčešće ili da kupe auto, ili da si kupe, da kapare stan, ili za takve nekakve investicije, jer su to više manje ljudi koji su godinama ulagali već u to. I sad im je, ne znam, dijete napunilo 18 ili odlučili su se kupiti novi auto ili nešto i sad jednostavno to prodaju. Tako da najčešće kad i prodaju da bi reinvestirali u nešto dalje. Da li bi to bila nekakva kuća, stan, auto ili nešto, da, najčešće je radi toga. Ali ima naravno i slučajeva gdje jednostavno nikad ne znaš gdje te može život odnijeti, preko noći ti se nešto pokrene i hitno ti trebaju novci. Ali hvala Bogu, pa sa investicijskim zlatom to nije teško, to je brzo gotovo, ne mora čekati ko sa stanom mjesecima da se proda, dođeš, prodaš i uzmeš lovu i... Evo, kažeš to ide brzo, a koliko brzo to zapravo ide? Ljudi dosta često misle da kad ja napravim otkup, recimo 100 grama zlata, ljudi misle hoću dobiti sljedeći tjedan, hoću dobiti sljedeći mjesec. Kako to zapravo ide? Pa to je u principu dosta brzo, obradilo se u bilo kojem iznosu, znači ja se mogu danas probuditi ujutro i ja mogu reći ja bi danas baš prodala polugu od 100 grama i ja ću doći, prodati ju i odmah dobiti za to novac. Tako da to je sve gotovo unutar 24 sata. To je sve relativno brzo, naspram kad gledaš prodat auto, prodat stan, sad ti tu moraš čekat dok se ugovor, nekakve još stvari, to zna potrajati po mjesec, 2, 3 nekad. A ovo je, kažem, sve gotovo unutar jednog dana. Dođeš, prodaš, uzmeš novac na račun ili u gotovini i ideš svojim putem, ča. Ok, a recimo ljudi često pitaju i kažu nam kao ja nemam certifikat za ovo zlato, recimo za Dukat. Je li to nama nekakav problem? Ne, zato što Dukati, na primjer, ne dolaze sa certifikatima. Dukata imamo konkretno Franz Josef, to kuje kovnica Münze Österreich, i oni u principu to rade to su stotine tisuća komada, to se radi sve u rinfuzama, znači to dobiješ u onim tubicama. Doslovno ne možeš zamisliti, ali to je kao u tvornici čokolade s onim. Samo ide jedno za drugo. Samo šibaju, da, doslovno. Tako da nama je to kao nezamislivo, ali njima je to ko da čokoladu printaju, evo, doslovno. Tako da ne, oni ne daju certifikat za svaku posebno, jer di bi bili da za svaki Dukat posebno dobijemo certifikat. Mislim, to su deseci miliona vjerojatno komada i ko će to popratiti. I to ne možeš da jednostavno popratiti. Tako da, što se tiče zlatnika, oni definitivno ne moraju imati svoje certifikate. Kod poluga je to drugačije, jer poluge dolaze u svojim pakiranjima, koji su ujedno i certifikati od talionice, tako da oni već zapravo su upakirani u certifikatima. Znači samo ne vaditi iz pakiranja i to je to. Tako je. Znači ostavi tako kako je i to je to, jer u principu za ništa ti ne treba certifikat. Što je recimo sa krivotvorenim zlatnicima, polugama? Da li si imala susreta s takvim nekakvim stvarima? Da li je to namjerno, slučajno? Pa jesam. Jako puno puta su ljudi mislili da stvarno imaju nešto što je zlatno, a nije. Imali smo par primjera gdje su ljudi naručivali preko AliExpressa zlatne poluge i mislili su da je zlato, ali na kraju nije ispalo zlato. Mislim, platili su... Malo predobra cijena. Da, mislim, platili su puno manje, ali opet su platili onako dosta dobru cijenu. Pa je bilo ljudi koji su kupovali na bazarima u Turskoj, u arapskim zemljama. Mislim, ti tamo dođeš, tamo je zaljubiš se, čovječe, tamo je sve zlato, žuto, samo ti ide pogled, a njima je to baš kultura, nakita i svega. I ljudi su i tamo kupovali zlato, samo što to su sve proizvođači koji nemaju dovoljno dobre uređaje sa kojima oni mogu mjeriti to zlato, niti su certificirani da mogu to raditi, i to na kraju dana uopće nije investicijsko zlato. Znači oni mogu lupiti neki pečat na to, ali to nije došlo iz
svjetski priznate kovnice, talionice, to nije sa pečatom, potpisom guvernera talionice, to je sve nešto što je proizvoljno. Ti si dalje kupio zlato i ti dalje imaš zlato, samo to nije investicijsko. Ali imali smo primjer ovdje u Zagrebu, gdje su nam bile došle neke žene sa lažnim polugama i gdje je nama uređaj odmah pokazao da nešto tu nije u redu. Sad, kad tebi uređaj pokaže da nešto nije u redu, ti to moraš vaditi van, rezat i vidjeti šta je zapravo unutra. Na kraju mi smo to vadili van i rezali i shvatili da je unutra wolfram. Wolfram u principu ima najsličniju gustoću predmeta kao zlato. Znači, wolfram i zlato imaju jako sličnu gustoću. I onda ti kad to staviš na vagu, tebi će vaga pokazati isto 100 grama jednog i drugog. Ali kad si stavio na uređaj za testiranje, vidi se da je pozlata u pitanju i uređaj kad je išao. Nema istu propusnost ko zlato. To je ljudima dosta bitno približiti, jer iako ima istu gustoću, što ti kažeš, težinu i na vagi je to bilo savršeno, sjećam se toga. Kad se stavilo na uređaj, zlato ima nekakvu svoju propusnost i nije prošlo, nije bilo ono kako je trebalo biti. Tako je. Recimo, tu bi se čak nadovezao kad ljudi nenamjerno. Recimo, to je dosta čest slučaj kod starih zlatnika. Ljudi su to naslijedili, roditelji su možda ili baki, djedovi bili pomorci, pogotovo djedovi prije. Šta u tim slučajima? Šta se onda događa? Pa u principu, mislim, mi ćemo to sve pogledati, mi ćemo to sve procijeniti, otkupiti šta je zlato, šta nije zlato. Ako je zlato nenamjerno donešeno, znači tu se apsolutno ništa neće desiti. Mislim, ti ako si donio nešto, a nije zlato, ok, mi ćemo to tebi vratiti, taj predmet i nikome ništa. Ali da, mislim, ljudi najčešće ne znaju šta imaju, osim ako ne vidiš da je to neko namjerno sad tebi išao, ali da, ovo sa tim stvarima je, kažem, nikom ništa, vidjet ćemo šta je, šta nije i to je to. Može, ajde, to su bitne stvari, ja mislim, za naše klijente, da znaju kako te neke stvari idu, da zapravo brzo dobe novce i da mi ćemo njima provjeriti njima pred očima. Znači, ne da mi nigdje drugdje, osim ako nije nešto ekstremno specifično, vidjet će proces, vidjet će i na vagi, vidjet će i naše cijene na stranici i mogu sve to vidjeti. Pa da, tako je. Mislim, mi stvarno što se tog tiče, stvarno pokušavamo odraditi sve najtransparentnije moguće, jer je to danas jako bitno, jer ti imaš jako puno tih firmi koje se ne mogu pohvaliti sa tom transparentnošću, a to je danas po meni barem najbitnije. Općenito, kad dođem kod nekoga, želim imati to povjerenje i drago mi je da mi neko ulijeva povjerenje, automatski se osjećam i sigurnije. Tako da, apsolutno, transparentnost i brzina je danas jako, jako bitno. Da se sad vratimo na pitanje cijena. Ljudi, recimo, ako ne odlučuju doći odmah isti dan, cijene na burzi na tržištu se mijenjaju. Jedan dan je cijena na burzi 115 eura, pa je 110 eura, pa je 130 eura, jer živimo u ludim vremenima. A čovjek je vidio tu cijenu od 130 eura po gramu. Šta u tom slučaju? Ništa, mislim, susrećemo se svaki dan sa time, pogotovo u zadnjih par mjeseci, zadnjih godinu dana, mislim, znaš i sam koliko cijena oscilira gore dolje. Bitno je da ljudi znaju da je ova cijena koja je na burzi cijena zlata u nefizičkom obliku. Znači, to zlato još nije ni izrudareno, niti obrađeno, ni dovezeno do talionica, nije prošlo nikakve troškove. I sad, u principu, mi svi ovisimo i mi formiramo cijene prema toj burzovnoj cijeni, ovisno o troškovima. Kod otkupa je to trošak transporta, osiguranja, rafiniranja, moguće greške pri otkupu, jer tu ima jako puno tih stavaka koje mi moramo obraditi. I onda ti prema tome formiraš cijenu prema burzovnoj cijeni. I kako se burzovna cijena promijeni, pogotovo ako su to promjene koje su po 7-8%, to su ogromne promjene na koje, nažalost, mi moramo izmijeniti cijenu. Sad, ako je promjena od jučer do danas 1%, kod otkupaca, kažem, za otkuplom zlata, tu i nije to toliko. Ja mogu, ako je cijena 1% gore dolje, ok, ja to još uvijek mogu dati istu cijenu. Ali ako su to veće promjene, mi, nažalost, tu ne možemo ništa, jer naša marža, naš posao ovisi o burzovnoj cijeni. Tako a te marže nisu 30%? Te marže su 1,5 do 4% maksimalno. Mislim, mi, znaš, i sami imamo stvarno
Male Niste ti. marže, da, ali ne smijemo imati drugačije, mislim ne možemo, šta ćemo. Ali da, jer u našem poslu te marže su stvarno male i onda nama svaka ta promjena znači stvarno puno. Doslovno razlika, Da. hoćemo biti u profitu ili u minusu, Tako u suštini. je, tako je. A što je recimo, klijenti nekad dođu sa zlatnicima, recimo francuski franak, švicarski franak, dukat. Tvoji najdraži zlatnici. Moji najdraži zlatnici koje ja sebi kupujem redovito. I to je recimo francuski franak je zlatnik iz 1855. Dobro. Znači to je 150-170 godina star zlatnik ili on vrijedi više? Ne vrijedi više. To su sve zlatnici koji su se prije radili, Latinska monetarna unija. Ako želiš možeš nam i ti nešto više reći o tome, ti si ipak stručnjak klasičnih zlatnika. Ali da, to su sve klasični zlatnici koji su iskovani u jako velikim količinama. I to ništa nije da je nekakva numizmatika. To su sve zlatnici koji su nama svakodnevno u optjecaju i koje mi svakodnevno i prodajemo dalje. Jer stvarno meni na otkup, to jest nama svima na otkup dođe jako puno tih zlatnika, tako da nije ništa veća cijena jer on isto ima u sebi određenu tu čistoću zlata koju mora imati. Znači, dok god nije nekakva numizmatika, a to je jako rijetko na našim prostorima, nema nikakve dodatne vrijednosti koja godina da piše na njemu. Tako je, da, jer mi u principu u Hrvatskoj i ni nemamo numizmatiku. Često me znaju pitati za zlatnik Tita. I kao, ja imam doma zlatnik Tita, kao to je numizmatika. A zlatnik Tita je stvarno jedan zlatnik kojeg mi isto, znaš i sam vidimo, apsolutno svakodnevno. Da, tako da, kod nas u Hrvatskoj baš i nema toliko numizmatike. Tako da, evo iskreno ja se ne sjećam kad je nama zadnji put došla nekakva numizmatika, to baš bi trebalo biti nešto rijetko, ali to... Ne znam, ja se sjećam, meni je zadnji put bio, i to je bilo prije više od 2 godine, venecijanski cekin iz 1530. I to je bio jedan, i to je to. To je numizmatika, ali to je nešto kompletno drugačije od investicijskog zlata. Da, i to je sad pazi ti koja je to tad bila tehnologija, da su oni točno mogli izdvojiti tu čistoću zlata. Znači to je meni fascinantno. Ti to staviš na uređaj, kod uređaja to prolazi. Mislim, to je, prošlo je od toga 500 godina. Fascinantno. Prvo, sad ti si cijelo vrijeme u ovom zlatu, već si preko 6 godina u tom zlatu. Je li imaš već, kako se kaže, profesionalnu deformaciju, da cijelo vrijeme gledaš, cijena mi je porasla, moram sutra prilagoditi cijene, moram sad ovo, kako to ide kod tebe? Ajme, imam jako veliku profesionalnu deformaciju, da razmišljam jako puno o zlatu, o cijenama, znam i sanjati zlato nekad, znam sanjati promjenu cijena i tablice, tako da zlato je dosta utjecalo na mene, ali evo sad, na primjer, zadnji jedan primjer, bila sam u Turskoj nedavno, u Istanbulu, i sad mi šećemo i sad dolazimo na bazar. I sad normalna ženska osoba na bazaru, joj torbice, ajmo gledat šalice, nekakve majice markirane, a ja sam samo išla prema zlatu da ja vidim kod konkurencije, to je tamo... Kako je cijena? Kako se kreću cijene na bazaru u Istanbulu. I ja joj Martina, stvarno, trebao ti ovaj godišnji, ali treba ti još mjesec dana minimalno. Tako da, evo to mi je nedavno bilo. A koji, recimo, komad zlata koji je najteži koji si ikad držala u ruci? Komad zlata? Ja mislim, ali to nije bilo u centru zlata čak. Držala sam onu polugu od 12,5 kila, ali znaš kad je bilo vani, da možeš sad moraš sa jednom i rukom, da. Ali ne znam je li od 12,5, ne znam koliko to ima kila. 12,5, ja mislim da je 400 unci. Jel je tako, jednom rukom? Ali to nije čak bilo ni u centru zlata. U centru zlata sam držala kilu najviše u rukama, ali evo, van centra zlata sam držala tu od 12,5 kila i probala sam izvući jednu ruku. Jesi uspjela? Ne bi bilo ovdje da sam vjerovatno da sam ju uspjela, ali dobro. Recimo, kad radiš sa zlatom, jel te prijatelji pitaju o zlatu, jel su možda uložili zbog tebe u zlatu, da li su prodali možda prijateljice zlatni nakit?
Da, jako puno ljudi sa kojima se ja družim, a mislim općenito su sad svi u toj nekoj fazi života gdje su krenuli sa zasnivanjem obitelji, svadbe, djeca, bla bla bla. Tako da sad svi razmišljaju jako o budućnosti i svi su krenuli već nekoliko godina štediti u zlatu jer su vidjeli stvarno da je to nekakav najbolji oblik štednje gdje ćeš ti sebi zaštititi novce od inflacije. Maknuli su van iz banaka, iz štednji, što su imali. Jer znaš, je to prije bilo roditelji ti otvore račun u banci i sad ti do 18. ga ne možeš... Medo štedo je to. Da. Tako da oni su više manje svi to izvadili van, prebacili u zlato, isto tako su i prodali zlato, jer mislim, to je ono što sam ti ja rekla, znaš, sad ja imam doma cijelu kištricu tog starog nakita, ja to ne nosim, šta da radim s tim, stoji mi doma bez veze, bolje da ga stavim u polugu i nek raste cijena. Tako da, dosta ih je i prodalo zlato, ali dosta ih je krenulo ulagati u zlato. Ma mislim, sve više ljudi ovako s kojima pričam, i čak sad, na primjer, kad sam se tek zaposlila prije godina, uvijek je bilo kao di radiš sa zlatom, aha, čekaj, kao sa nakitom radiš ili šta radiš? I ja bi bila onako, ma ne, kao investicijsko zlato. Šta je to? Vi fakat poluge imate u rukama, možete ih držati, rekao da. I sad što više vrijeme ide i sad kad kažem ljudima koje nove upoznam, kao pa ja radim sa investicijskim, znam ja kao pa kupujem ja. I sad užila sam da sve više ljudi kupuje i da je sve više ljudi onako upoznato. Sad ne moram ljudima objašnjavati gdje radim, šta radim, sa čime radim, nego samo kažem šta radim i svi su onako, aha pa da znam, kao vidio sam ili već ulažem u to, tako da vidim pomak veliki. Napredak, malo po malo. A što bi voljela znati da si znala o zlatu prije nego što si počela to raditi? Što bi htjela, sad si me našao baš. Pa ne znam evo iskreno šta bi trebala. Voljela bi da sam znala o zlatu da može biti investicijsko i da se na njega ne mora plaćati PDV. Ja pojma nisam imala da postoji nešto na što ti ne moraš plaćati PDV. Znači da si ti free of charge i da ne moraš ništa plaćati. Tako da meni je to bilo skroz super da ti imaš nešto, nekakvu investiciju koju ti možeš uložiti, da zapravo plaćaš samo proizvod, da ne plaćaš ništa dodatno državi, da nemaš poslije nekakvu porez na dobit kad ti to vadiš van, to jest kad želiš to prodat, nego da ti kupuješ stvarno čisti proizvod. To mi je bilo super i to mi je žao da nisam znala prije. To još uvijek većina ljudi ne zna da se na zlato ne plaća nikakav porez, niti prilikom kupnje, ali niti prilikom prodaje. To još uvijek puno ljudi ne zna. Da, što mi je, kažem, fascinantno. Ja nekako mislim da uvijek se to prvo naglašava kad mi pričamo o investicijskom i kad educiramo ljude, ali da, i ljudima i dalje to nejasno. Valjda smo mi ko narod navikli baš plaćati ovoga, mi volimo plaćati PDV. Samo, neka se država namiri, da sam ja miran. Tako je. Kad bi sad dobila 20.000 eura ili 30.000 eura, nasljedstvo, nebitno, na lutriji, jel bi kupila zlato ili bi se počastila? Pa, iskreno kupila bi jedan dio u zlatu, apsolutno. Ja sam uvijek za to da ne treba sva jaja držati u istoj košari i treba diverzificirati imovinu. Tako da bi kupila dio zlata, veći dio bi stavila u zlato, jer neka se nađe, a ovaj ostatak bi i sebe počastila. Sad sam u renovaciji stana, to jest kuće, tako da bi malo tamo uložila, ali da, definitivno bi mi veći dio, sigurno 70% otišao u zlato za štednju. Martina, hvala ti puno što si nam se pridružila, fantastična si je bila. Dođi nam opet u budućnosti. Dragi gledatelji, hvala na gledanju. Ako imate kakvih pitanja ili komentara, pišite nam dolje. Like, share, subscribe, sve znate i do sljedeće epizode.